Bismillahirrahmanirrahim. Nos? Ya dok. Kau berapa lah? Nomor berapa lah? 100 dok. Apaan 100 aja? Pasien ada. Sih, maklah nomor 100 Boleh ya. ka dok? Cik berangkok kita nerima pasien sekali mulai gila. Baik, cok dah bola wah. Masih bubun enggak pasien dok? Umatnya gerus mencari pasien. Budget nemu budget. Allah panami berdiri periksa roti kuning luar. Halo. Yo, kailan ki dimara penggon dokter. Dan gedung celeng pote. Iya tepat. Kon dokter apa kon open doh. Dokter apa kon open malah abang bodoh baca na open. Ada dokter open ya. Siapa lebih dulu? Ah. Aduh. Oh no. Aduh. Dima dokter ya Dima. Hah? Dokter ya Dima, dokter ya Dima. Apa ini? Dokter saya nampuin, tukang nampuin Dima. Oh dokter. Dokter. Kau lah dokter. Benar dokter. Dokter tujuh. Mau coba dokter. Ai, mun dokter ganteng kan tak baju. Oh, tujuh di mana? Yang penting pengalaman tujuh. Tuh, bener. Aduh. Dua. Anak apa mbian, Pak? Pak? Lah. Hei. Anak apa mbian? Ikan gula nape tak nyaman maksudnya tak nyaman kagapi kocoran. Oh. Mulai bila ni kah? Mulai laku. Mulai laku. Berarti sehat makan ki. Berapa mak salbut dia? Bila roh lebot dong. Oh. Oh ya boy. Hah? Oh ya boy. Benih laku. Mau laku kan ki ya laku. Ben arah apa ben? Mau kaya apa? Hah? Mau kaya apa? Diri kok tak tahu je. Ai. Ken gelo. Sebelum nampian beremah, sakit napa beremah? Tak tahu pula dok. Tak tahu dia pula je sakit napa. Dia ngacor agres-agres pula. Dia tak tahu je sakit napa pula. Sebelum ngalamin apa enten? Tan, ada pula nak ngalamin apa tan? Ayo sehat. Maksud je, mun sehat pula. Masa ngani ku aja pula tak tahu je sakit napa king engak napa gerus-gerus dulu masih. Ngerti. Oke, gerus banyak kita. Oh masuk angin benar. Mak tahu je gerus-gerus. Bukan biar ada bola buru gerus. Kan pula tak tahu dia dok. Maksud tu je sakit napa keluar. Mak temu je gerus-gerus. Bombi anak bola aja gerus buru. Tak boleh berumah jangan. Gerus si gua. Gini ke banyak kita.
Kok bulan niko dok, niko haram bulan niko. Ngujak agak jika jek mosok bulan niko kaku injek tak tahu jek sakit nape. Keng ngacorak geris bulan. Angki gini ke penyakit geris-geris. Masuk angin, Bona. Lewat timang. Ai. Bagaimana? Berem mak asal Bona bu. masuk angin. Hah? Masuk angin, Bona. Oke, jika tandi rokok. Jadi dia sakit kira rokok ambian butuh ambian gini. Ini caruai benar. Celo. Jaga aja gelu jual rokok. Ambian gelu pertama tadi napa efek-efek napa? Ada tadi efek gula keng apa ya? Perak gini kok. Geris. Keng tak sakit, tak tahu sakit napa gula ni kok. Keng ngasih bumi gila gula. Pasir ras mana ambian? Gula Jonathan. Keng nyolok dedek gula. Mak tak nyampung, Pak. Donatan. Beli donat. Jonathan. Iyo lok. Dedek. Bolong. Kau tak temu Wan Jonathan. Tak Benar. ketemu Wan Jonathan. Jonathan. Mon Jonathan iyo lok dede kamma. Sira Jonathan gini kan. Iya. Gula tak nyolok Jonathan dan dedek. Jika tak ketemu Wan Jonathan. Enten. Kita ada berarti gini kok. Bona mana siapa Bona? Jonathan. Keng nyolok dedek. Bagaimana, Dok? Tak tahu kau tak ngerti kia mak. Beda Jonathan iyo lok dede. Mon Jonathan biasa nah. Iyo lok. John. Iya. Mon tak Natal. Natal. Oh lopot. Oh sot lopot berarti. Berarti masih positif dek. Saya positif nih konik bini. Boh. Benih positif ngandung. Maksudnya si positif nyaman si bener ambian. Dedek berarti. Dedek. Umur sana apa? Malam gula jak pada rembin gula pun kana cem paling 30-an. Iyo koyo. Kalau bolo. Bekto kana cem taman. Aman. Gula rembin. Entak kalero 30. Bonto silo, bona matao. Cok tamen, cok bungkana teme tamen bona yembi. Tanam bu. Oh tanam bu. 30. Kalau bolo. Segemi nah. Modal. Oh, na segemi. Apa itu yo? Mari sangale, mari bon. Ring sangale. Apa ngode ang belum yan? Segemi lagi. Cek itu lo bolo. Bu aduh ya apa? Bon. Betul ekor ju. Tanah apa? Oke. Berarti umur betul ekor ki. Ini tak ning tambahi bon. Saboran Pak. Tak cukup modal lah. Oke, berarti umur betul ekor. Tambahi bon. Oke. Di tanah. Pasti na 30 ki mun mbian kon maksa dok tanah betul ekor. Oke, betul ekor. Iki kan kamu biar ingat ya jajan. Bu, beres betul. Engkau tahu. Jinjek jajaan. Coy kayak gini. Ban nomor berapa, Ban? Engkau boleh empat. Tanya kak. Saya tanya kasa. Ban nomor berapa? Omoy ya apa omoy? Umur ban berapa tahun tau di ini itunya? Oh boleh 4 tahun tuh aja omoy. Boleh main lah dokter. Berapa? Teo boyo 2. Teo boyo 2. Pak Bolo, Bon. Bon. Mak cek kau yang main pateng kim biar. Cuk tak sesuai mbian musuh umur ah. Lu. Telo bolo 2. Engkau teo boyo 2. Saya kemas saya kalah telo bolo napa 2. Kutu bele. Bele. Bener. Boyo mana? Kan telo bolo 2. Omoy yang kok teo boyo 2. Iya, ini telo bolo 2. 302 berarti. Kan telo bolo. Teo boyo. 2. 2. 302 berarti umur ah. Bah, cok tak ada noi ya dok. Bacaan telo bolo, mau telo bolo kan bener lah. Teo boyo. 2. Iya boyo mah. Iya bener, 302. 2. Boyo mana? Dari kabar ya. Ayah saya putus siapa? Iya, Bo. Tos lo, ban beremah penyakit ah.
Engko penyakit amain bol. Engko kan ibu ko amain bol. Bol anak-anak. Nak pas terputus no. Nak sakit to. Oh, berarti tidak ada efek antara orang inhidrotif musuh tolang positif. Jadi bergesekan antara kedua pihak sehingga menimbulkan sakit, kontroversi. Yang menimbulkan ambisi, emosi dalam hati. Engko bisa ngandung dia apa? Bisa. Bisa mun tak. Engko mau ngandung ye bocor di ma pasanan mon yembi. Ya lebat lebat tolok. Enak. Atas. Toyo enak. Ya tikal ngani ka boy. Kenapa dok? Periksa ambian. Periksa. Mak enda. Bula pengguna kebiasaan bula nih kau benih nape maaf bula ke kunja minta kerek. Oke, mak pas minta kerek cok gula dokter. Kau lah dokter. Lu tak dokter masa bisa ngerek tiga bisa ngerek. Mau ngerek kampian yang combon, Mbak. Bula terus nanti kasih ngerek ke dok. Bareng mana dok? Tiga bisa ngerek. Sanika boy. Bula tanya ketika tak jawab. Tiga bisa ngerek. Bisa ngerek, pokok begini kadang gula mau ngerek. Mau nalake gula jarang ngerek. Tapi tahu ngerek tiga. Oh, ne ngerek. Boh, jangan ngerek. Itu ketap ya tabuna. Ngerek tiga gitu. Sanika boy. Kenapa dok? Boh. Kan kau kita baru betul ekor Maksudnya ngani ka ba? Lebih saya na. Biane periksa ben gula. Mana bi subung efek-efek napa deki ning ibu nembian. Tada kolesterol, pas tada lambung asap. Deki. Asam lambung. Hah? Benih asam. Benih lambung asam. Oh, oke. Dokter Sabo orang aku le beda efek anu sekone. Mun subung gini kan berarti deki mbian bisa kesek. Oh. Ekrek. Oh. Ini kenapa dok? Sebelumnya periksa deki semprot ke lu. Belum gini. Kakak lampi. Hah? Nani ka? Minyayo om. Ani kasih kocak bebas Covid. Oh, ini kayak gitu. Oke. Oh, berarti lihat di sini. Tayang pipo na. Tayang pina penitina. Bo, abersian kamu hari. Abersian mong kamu Eka glowing. Pat giwing apa giwing? Going pote. Pote. Kuya pote de kiyo. Pote. Tayan ton. Rumah nih udah. Tos lu. Sempian mare pon. Berarti impian positif deki periksa masuk aku lah. Ngandung kalau. Benih maksudnya tolos saya periksa. Benih palang pas positif ngandung. Entos lu, seban beremah. Periksa kik ya. Deki isunti amun ko. Bukan na bo na. Congko apa ya saka bo na tampo mata na tantok bo na. Nah, ajak lah dokter yo. Iya. Berarti tore masuk ambian dulu kada. Masuk kamar. Masuk ketika. Ki masuk ke dalam. Oh, masuk ke dalam. Masuk dalam. Iya. Oh, rembian. Gampang dan bola. Oh, rembian. Rembian kada. Hukum masuk aja. Kalah kan masuk. Apa nak kena? Ayah don ya. Ini boleh baca. Ayah do, cebon nanti ni. Pilih. Ini apa? Oh ya. Kalah baca. Bagi segala. Rujuk musuh bila. Ano pilih sih gini ginco. Mati. Biar hidung kan mak. Rosak deki mikrofon. Luput sih itu. Lo si tedung biar. Napa? Hah? Apa? Oh.
Kenapa? Kenapa? Aduh. Aduh. Dong. Aduh. Nos. Aduh. Pakai nol. Ya, Nos. Tuli Nos. Hei, halo. Lalaki ano? Kacek. Miskos. Iya. Miskos. Enggak tak irondeng. Cek. Baik, saudara. Kali ini masih main lagi nih. Apa ya? Ini make ya. Saya bawa kopeng. Tahan aja jangan lanjut. Ayo. Aduh. Aduh. Kayak cek mengar, Pak. Aduh. Tahan napas. Cek mengar. Cek sampai mengeluarkan hembusan terpahit. Kenapa majalak gini dok? Bejam dia nih, Kak. Kenapa itu begitu dok? Gera nih, Kak. Hah? Gera, geli. Mau tak geli je tolang. Tolang gini kok. Anu gertung tiga. Mau ini kan lembu. Angki. Gini kok. Anu pada sepon dah lemak. Ketan. Ada mau boy. Aduh. Udah rumah boleh dong. Positif review udah. Ini Kak, pakai tutup. Nah, situng. Sini Kak. Loh. Masih siksa kontar dan jok. Aduh. Periksa darah nah. Hah? Darah. Darah. Oke. Kak. Akan darah. Aduh. Udah lemah deh bulan. Ini maganin aja kan. Lopot. Ini maganin gua. Sapuran nah. Dia biasa deh dia. Oh, ini. Bener-bener panik. Telepon. Aduh. Ya pasti dong Dina. Hei. Tenang. Wah. Aduh, maaf dok. Ini kak cecer dok. Sama bawa sangat lah. Cecer. Engkau beni teteng. Tak ngibung kok cut. Nah ini kenapa dok? Oh tangan. Belum membian. Ini